Panimura long non puda aron ripen arlong ki phoring tonte Roptalen rong pipe Assam Youth Olympic along gold medal kache palong dun Hamran constituency arada thumkari Bangla Autonomous Council ia Mongol Singh timo phan kang thumkar nei pon Jakhong ni phain ko ra pho arni lakha krit roxy socheng henda habar ke parlo pani mora long karbi anglong youth welfare union a hin pen chepatir pi ponse adima long an homridam labangso ka homridam pen ke thek dam long a tengte manghume me an pin apir the pen amat che arlong ke foradim pin chong dat la pen arlong stame bom pen si pang hang pon lo la so long police la pen forest department atum ke thek donong le dera son si nang man lo labangso aron re pen arlong ki por kang hua joanar lo ing ton te pin la si karbi anglong autonomous council kachari bom cem dr tuliram rong hanga pan stame la so butha tong secondment action and pang ton wek nang ji pusi karbi anglong welfare union hin pen tuning ripon padu langkhang pen komol katha report malong news tumang rapper karbi anglong pen karbi youth welfare union amai pho hin pen labang soputhak tu teli alam arjupon nang lasi nangle labang soputhak kupilo puiko angton pen than pajermi ponikha nilitum piniha borjuri non pani mara banglo borjuri long ta arlong a kini paklang lo dak non pani mara long ma cresar lo Singh brothers women cresar non ni litum dak banglo blasting ta non majok tabe forest tabe police tabe ene si blasting der hapu arlong a buinat lo jaho anke lahai ke hapu nat ke arlong a bui side lo lahai ke stalking long le lahai illegal side de lo lahai ke lasi karbi anglong autonomous council tum comment tu si lahai ke bon pamanang litum nanglang iktha pen bon iktha pujar lo lasi nilitum ke dak pini union hin pen ke bang lo pabon nai pujat lo lasi dak kichi pangrum iglo apen sob jaga ta nanglang igelo do ana bena dimanta sob illegal side de lasi karbi anglong a minister tu matha ikha tuliram sar phanta nang chuning ri iglo lahai ke nang lita pabon ik nei apen nang pasarve ik nei lahai hai bostu ke lahai bom pang bo blasting ha inglong si pahudwang lahai ke chokche lasi nang pasarve ikha action and ikha lasi dak non nalitum nang humri long dak in charge lason komane phanalitum kiching ki lason do igma nilitum dak in charge ta koma ikne nilitum chini ike non ta nilitum banglo majok nang che ton ma abe aben sopanda arjuet lo supervisor mane chi chini ne konata tong dam etne pu chini ne pin lo lahai ke stame nitum banglo union na hin pen lahai nang theklong lo apen lahai bonang po walam lo nilitum ke lasi non anta arlong crashing akam suli bom lang apen kipur lok lang dak men 200 meter ang bong si latum arlong kipur pen arlong ke crashing lahai ke sop illegal side lo apen pabon ik lap nang populam lo lahai ke lapen dak labang so non nang litum nang humri adim long bang la kiba juntu lage claim bom la so amalli game nang litum chini bang la ke ni litum chini ne sitame company registered ne chini ne lo la ke Singh brothers pu kupinia company do hadak board do iglo nang litum lang ikme lo hadak theklong ikji la ilitum entry ke bang hut penta hadak board do la si hadak lang Singh brothers pu siketok ik la si sarkar tumhana la si chuning ri lo nang lang ikha apen lahai ke access lo la si pabon ik et nang pu lapen labang so dak non la mining sulibom dak la non tong sekot pen jongsi stop te lapen pangton pon pe plutang te nalitum yu dahin pen kopine la son ke chesong angko do thik jima nilitum ke jongsi pangton te pulotan none boy ke kenesi ke bang po relia ke thesi ke bang po apen sop handa case piat po NGT long pine pi po case file nei file po lasi lahai phan ke non pen chima thaik et nang po lasi pabon ik nang po Guwahati along kibibon Assam Youth Olympic along idon ningkan kret rok ausopi gold medal kache palong nu nijang karbi anglong lakhahini amri MSC constituency ke parlo Bir Singh ki pen che koino tinalona rong kolom sing rong pila pen rinuka ing tipi asopi eglo ruptalin rong pipi ke bihek pen dake pathwa ning ke hang pika jok piniar ni karbi khela pen karbi anglong phan nong me wan pilo kedam tang ningkan pen ta amri sport association pen football pathudun lo lapen nogao ka charli dam pen hadak pathudun si hockey anat ke income che jordan lo ke pathu mesane joga kang tu yang ding antame nogao district pen pathudam sikedam tangar ni metami mesana nong e wan lo lasan sikedam tang ja khong ni phain ko ra hini pen ko ra toxi surihni rain ko ra hini farman Assam Youth Olympic Guwahati arong sopia long ke pathu pen gold medal along e mate karbi anglong arada phan nangwan pilo wathat lang soben khorsing teron report malong news la khila long pen be ku pen da dun bo pen purhi dun no di be ka ku pen purhi no da singki
center school long pe Baru bisa nonton tadi. Nadak Bersingki center school long pen kelas 8 an kelas 7 an mati di an kelas 7 pen ke dak am kaci dan school sekolah nadak pen sing itu pas tu Pen ke meeting pas det pen ke nan la pedun. di pas dat pen ke nowang lo Nongau. nowang se ke BA bang po pindun nowang se na nowang po hibom hose hala khilalong pen bom khilalong khiladun bom lo mati practice dun bom lo pinsu tum lo ana so pen se aku na non khilana Pensul ni silang hai tu ke. non bang hadak se ke dudun kan popleng po hela Buraya. Nasi ruptalin rong pipi alang li behek penta hela dula ning hampik kasi kidam tang ning kan suri ni ra kre hini ba kre tham ning kan long tame Amri Sport Association long tame lang li football made pungkong long kapathudun bali pathar along tame champion lo dak Amri women team kan asi hala suhut padalang li lapang football pungkong long pathpun bom si non bang hoki long khela dun lo hoki pen district player select pon dat lo asi along tame khelaram bom lo kedi oi nang pu Kerala bithe bitha dalang khelaram bom lo dam Nepal tu bisa pun berikan. asi non bang ke Nagong district amen pen serang li pate dun lo pu khista me karbi arat made karbiang long arat pan nong me ke wana kos me takitum Amri Chinthong Press Club atung tame na Amri ko asi nari tum chini ma non malang li non nong me ke wan son gold medal ke long pulang tum timi dik penar long ma ajong galang Mun sapun ni. non nasuang bong karbi yang long arada phanang ni tum ko pilo kama ipu iji mate ko pisi ke kami ko maso antum sepi kan ajab Kithan iti bang la pulo mane nang itum along pen non alang bang hadakan li dun rok lo kedi anabar sai kapi doji phan nang itum phana chuneng ri dun lo he churu no oi la kachira ji phan si nang chuneng ri dun lo ni itum bang ke mane pen hem pen tani itum ta usumar ke ong lo ne lang phan thang war sai ta chupi dun ji phan thek hedel lo mati ala sinang itum along pen si ke la pa nang chu hang Nizang kari banglong lakhan erkep Hamren constituency pen kari banglong Autonomous Council MSC kiligalong ke haidun lapen ia marpus tamich palong dun take upon Hamren constituency arat pen ia Mongol sing timong apan kari chupon lapen Hamren constituency arlo polling koire EC polling station dola solong pen kari banglong Autonomous Council MSC kiligalong ahor vote ke ong lapen ke pahaiduna polling station atau apan stame ia Mongol sing timong ari deng penong e pajir pon sonsi ke cheng sianong e palong pon lake arsong polling station tangka surip hokep adun thonong e palong pon lake nis rongkhang polling station tangka suri thomkep lapen ke thamang dengan ong rong karbi polling station pen se palong pon lapen tangka suring ko rapol si tame pipajir pon bangso amelong ia Mongol sing timung pen kaning ji pon ke Hamren constituency arada tumni phanning nang che thepika joksine piniar ni anta puthot iem nang manlong lo lapen nili penang ana tuma phan oreng war sai pidet pena phin nili phanang cherap dun desi ang tong tika thara phan se cherap cheto dun rong ke neta ning duklo la puson ke claim kledet nang ji apolo pusi ning ji pon atheke ne kerap long tang amoni atum si ne phan photura sonang che kam lo la puson polote non eprang ke bangji arni nili borenga bar sai kipi ponji atoma phan nang pa siksak dun ason mande loputan mielong jaipon bangso long che tong dun Hamren mondol committee ame pho beren tiso Hamren mondol committee chun bang juel tokbi abarim VDC chairman Sar Singh Phangcho Hamren municipal board chairman Beren Singh tiso Hamren mondol committee yuwa morcha ame pho mohon rong parpen danglok penangana party worker satam che tong dun rinti phalang pi ben bida sing teron apen dongka muka men janta be report Malong News Honglo antum kadok beta churu apa jadi hit tentang yang si arana tu kan ini long kan churu lo alang litung kotai pi atau food taiman dilipun good isi nang wahai la sila hello ni lige claim tinge bangke je frank ikan ketang ti akam isuan dolang hai patang ko la pen especially medical la pen ke education na sab ni ko ele election time ho chief minister ban itu memorandum bidundo dan itu ban tak hati bidet hospital lagi lagi arsong lo pak disini kita la pen power talo tolong no claim no pasal si la se ko belek ka development akaman na tabi ke wa si
funding lonjiba kaso taxi ni ko kedaptang anikana urusan thot aku ni lepot First, second, third, fourth, of PS look at ya First, second, third, fourth, of PS look at oh lage non de rang sel ge first ke arso second bangke disrong khang third bangke rong khang tum fan sasu ki chu fan sab ni khatun lo Ini kan kona PS na lang kan. oh wang halo mane especially mane dihin tane lahai गाड़ी पेने के प्रभात कली गाड़ी की तीजा कली अमेथाक में था उठे मंडल तुमसी केरेस मंडल तुमसी नेली के नांग नेलो पुलो ता मंडल तुमसी पुलो जे कली सर आप नांग ली फनार छोजी पुलो एते वांगो चोंगो निता वांगो पुलो ला सारांग तुम बांगल हेलो जा रुटीना लोकल कुरुती तुम फदा पुलो गुमामा अनिंग का aku बिधा का दो तुम के वांगो असदाक पी वाला तुम वांगो आणि तुम तो थेगलोasi ciki cetan pensi asi meeting bang apa judlo asi non latun kadau evanta anu sana pacui pansi ni ada pikilo nani tunta hala dak bango anu so Sorry, sekali kan kerja bang ke hamren homosti nali kan cuma dah piglo. Hamren harat nali kan bang ke cihok piglo lagi. Batai kono hamren homosti pe nali kita. kali punang kogi deli choro lo gela se pini ke inong bang ke mane halang litu ban ko choro mai mati ini ke lasila hello lili pulo ke je lili pham aning nang dog de bang ta tu ta aning nang dog amune ro mucho amasi lili ke hai lo lai lo lasila ke amren ara phan churu vek nahi athe politics lang ke lage first division है second क्या हो गया ये पागले क्या है ता क्या है लो ये पागले के रेम तक के रेम लो Illinois 630 Kon pen batai kono sar nali ki hai. पता है फिर 4 टाइम लो Pangjok pani high school along one day training camp workshop ke paman pon. Lakha kret roxy socheng henta habar ke parlo pon angjok pani high school along jakong ni phain ko truck arni Olasan P Grower Association Karbi Anglong District Committee hin pen patir pi ponsi one day training camp workshop ajai me paman pon. Labangso one day training camp workshop along Karbi Anglong saki e tuma phan poson si ke claim ke dam nangji mala pen kaching thordun thekji mala bangso budak than pachini pon. Labangso one day training camp workshop conduct pon Karbi Anglong District Committee Secretary Khorsing Singnar lapen aluhia man pen tong dun Suragadip Saikia Development Officer T Board lapen Dr Debendranath Saikia scientist toklai T Research Institute atum nangchitong dun si ing samjin ben one day training camp workshop pachun pon langkhang pen Komal Katha report Malong News. Karong pinidang ang Jopani High School toklang asay hemalong nilitum Olasan Small Tigre Association Karbianong District Committee pen se karona isi training camp workshop T Board of India toklai Assam Agricultural University research person akhai Dr Soikia sar lapen T Board Karbi Anglong Development Officer akhai Surgadip Soikia alang linitum phan saki e pencenglok KV pencenglok kuning tipi kamenten kato wi alam thini kuhanan than ponlo asalan manchurolo asipini lamang so mai long pen nili ladak Angjok pani high school mangso training pen si Karbi Anglong West Karbi Anglong Eplang side ki sakti akorte indidumhan kipachini kangtung lehelo Karbi Anglong non itum chokamamu bini sakuri bakuri chika thukli contract long thaibe sakuri long thaibe long de asala sopor hut Karbi Anglong along le ladak sakti phan mipik asala so sa khiti pen si ilitum Karbi Anglong ilitum hemrit ipiso iso logo pacharli pencenglok ilitum economic development keklem punjia pham nilitum Small Tigre Association pen kato man japon bomlo lasi kato biarat tumtame nang cihundunang ko labang so khiti pen si Karbi Anglong tumta Karbi Anglong rat tumtame ilitum economic development aprang dampo lapen ke ilitum labang so asa khiti pen si nilitum penangan kaching thur pon theklong lo cholong le tum cholong lo
ahem abetum ahem dolo gari abetum gari tinang long lo silaso khiti pensi penangan Karbi Anglong bihegoi Romume blok Nili blok Bukajan blok lapen kepu Amri blok lapen ku Samilang so blok Karbi Anglong lahai blok arlo penangan akhitiok non suri kep sose akhitiok atum ada Karbi Anglong long sakiti diklaim pangceng konlo cihunglo lapen labang songbong penangan atum kecongda war saitan long dunglo labang so kecongda war saipen penangan atum ahem ari kasuli pandawar sayang long lo asi Karbi Anglong tame bang distrik asun athak chokamamu jingthur jepan আজি মানে এই আমজুপানী হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত টি বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা স্বগতিক শইকীয়া ডাঙৰীয়াই মোক ইয়াতে লৈ আহিছে টোকলাৰ পৰা ৰিটায়াৰ কৰা এজন বিজ্ঞানী হয় তাৰমানে ইয়াত প্ৰশিক্ষণটো আমি এইকাৰণেই গুৰুত্ব দিছোঁ যে এই চাহ খেতি কৰিলে বহুত বছৰলৈ চলিব মানে 40-50-60 বছৰলৈ চলিব সেইবাবে এই খেতিটো যাতে শুদ্ধভাৱে কৰে আৰু কমাৰ্চিয়েলি কৰে মানে বাণিজ্যিকভাৱে কৰে যাতে তেওঁলোকে যথেষ্ট একেখিনি মাটিৰ পৰাই একেখিনি গছৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰফিটটো পাব পাৰে যথেষ্ট পাত পাব পাৰে সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভুল চুক আছে সেইবিলাক শুদ্ধ কৰিব লাগে সোনকালে আৰু ভুল কাম হাতত ল'ব নালাগে মানে কেনেধৰণে কামবোৰ আগুৱাই নিব লাগে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি প্ৰশিক্ষণটো দিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে এই প্ৰশিক্ষণৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট লাভৱান হ'ব ইয়াত অৱশ্যে আমাৰ সদৌ অসম যি ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা তেখেতসকলেও আমাক সহায় কৰিছে তো এই সকলোবিলাক মিলি আমি ট্ৰেইনিংটো দিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ খেতি ভালকৈ হয় আৰু যাতে তেওঁলোকে যথেষ্ট মানে লাভৱান হ'ব পাৰে আচ্ছা আজি অঞ্জুকপানী হাইস্কুল প্ৰাংগণত আমাৰ টি বোৰ্ডৰ ফালৰ পৰা লগতে টকলাইৰ পৰা আমাৰ শইকীয়া ছাৰ আহিছে ডক্টৰ DN শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ কৌচিং সিংনা ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত আজি এখনি ট্ৰেইনিং কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হ'ল আজি অঞ্জুকপানী হাইস্কুলত তো আমাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল চাহ খেতিৰ লগত জড়িত যিসকল ব্যক্তি আছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ এটা উন্নতি সকলো দিশৰ পৰা উন্নতি হোৱাটো বিচাৰোঁ সেই তাকে আমি লক্ষ্য ৰাখি তাৰ অংশ হিচাপে আমি ঠায়ে ঠায়ে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰোঁ ট্ৰেইনিংটো যাতে তেওঁলোকে চাহ খেতিটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত কৰি কেনে লাভৱান হয় আৰু আমাৰ সেইটো ভৱিষ্যত আৰু এনেকৈ প্ৰচেষ্টা জাৰি ৰাখিব তাৰে এটা অংশ হিচাপে আজি এই কাৰ্যসূচীটো সম্পন্ন কৰা তো এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰোঁতে মই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ লগতে আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থা আমাৰ টকলাই ফৰবাগ যি চাইণ্টিষ্ট আছে ডক্টৰ DN শইকীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.